Minta perlok ng wara SP kakabor hadin ke Tel Aviv syatray sa ke Jerusalem hakabor jung ke Iran dong isngap hella ki seren saudong ke Jerusalem hadin ke Tel Aviv namar bat tersu ki mizal Iran syasun peneng ke Israel launch ke air defense system jung ke Israel yaki interceptor namar ban ki jing petai hakinong ba yat ki mizal Iran daulan bar petai ha Jerusalem pentikna ke local media ba syahid direct ke medical building ha Tel Aviv ha kapor ba wan ki strike shibon ki apartment blok kumju ki lejulor jur pentikna ki firefighter ka IDF Israeli Defense Force ka ongba kala penbiang ki impact zone bat kentui ke pajba ban syongkop ki jakari pentikna ka IDF ba ki missile Iran ki lapthei ha shibon ki jaka kantup ya ka Soroka hospital ha Beersheba ka Israel ka pentepro bak penyap yu Hazin Abdel Monin Ezedin uhe artileri ka Hezbollah katkum ka report kambon uhe ka Hezbollah plan ban jamling bay ka kaput bat hier thama ka khandau Israel pentep ka IDF صبح امروز حوالی ساعت 6 صبح شاهد تجاوز آشکار رژیم کودککش به این محدوده بودیم خب پدافند هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی با قدرت وارد عمل شدن و فقط 2 پرتابه دشمن متخاصم و متجاوز به محدوده اطراف مجتمع هسته‌ای شهدای خنداب اصابت کرد. Ka atak shooting mid jong ka Iran ha Jerusalem kawan ki kenta hadin ke jing terbom jong ka Israel ya ka arak water resource jong ka Iran ka Israel ka target ru ya ka Natanz ya ka Isfahan bat ya ka nuclear workshop hataran barok kita yo baladam ka jubab jong ka Iran ha ka khandau Israel kan tup saus patam ki missile bat ka kanhun ki drone ki strike ka Iran kila penyap arp saungut kinong Israel bat palat lais pangut ki bemesau pan sisa ki spy hairan palat terus pak live kena ingut ki balayam kantup arspan ru pelengut ki pajba katkum na ka right group sa Washington DC ka Israel ka ong ki strike jongka ki temu ban penjat yaki missile bat yaki nuclear weapon ka Iran khubli shibun storyteller London Network.